Danas se u svetu vodi velika hajka na Rusiju i vrši se satanizacija kako Rusije, tako i svih Rusa, a na Srbiju se vrši sve veći pritisak da uvede sankcije Ruskoj federaciji. U ovom videu vidjet ćemo kakvo to prijateljstvo vezuje Srbe i Ruse i da li treba uvesti sankcije. Na početku bih želeo da vas zamolim da se pretplatite na kanal i podelite video sa prijateljima, kako bih imao motivaciju da nastavim sa radom. Hvala. Srbi i Rusi sebe smatraju bratskim narodom, što oni i jesu, jer potiču od istih predaka Slovena, a pravoslavna vera je još jedna neraskidiva nit koja jača naše prijateljstvo. Da sada zanemarimo naš odnos dok smo kao jedan narod živjeli u slovenskim plemenima i da se okrenemo vremenu kada su se narodi delili i stvarali države. Sveti Sava se na Svetoj gori zamonašio u Ruskom manastiru, u kome je razvio svoju duhovnost da bi kasnije učinio mnogo toga za pravoslavlje, kako srpsko, tako i rusko. Srpska i ruska crkva su tada tesno sarađivale, tako da kada su Rusi ratovali sa Mongolima, Srbi su čuvali ruske manastire na Svetoj gori. Kasnije, kada je trebalo obnoviti Pećku patrijaršiju, pored srpskih vezira, i Rusija je imala svoj uticaj na odluku sultana, koja se dogodila 1557. godine. Također je Rusija vodila računa o položaju Srba u Turskoj i Austriji, a u 2 navrata su i naseljavali Srbe na svojoj teritoriji i dali im da osnuju države. Verovatno da se Srbija ne bi ni oslobodila turske okupacije da nije bilo Rusa, jer je Turska u vreme izbijanja prvog srpskog ustanka vodila iscrpni rat protiv Rusije i nije mogla da pošalje ozbiljniju vojsku u Srbiju. Prvi srpski ustanak je kasnije ugušen, ali ubrzo posle izbija drugi srpski ustanak koji je bio uspešan. Za vreme Balkanskih ratova Rusija je slala Srbiji humanitarnu pomoć i učestvovala je u mirovnim pregovorima. A za vreme Prvog svjetskog rata, kada je srpska vojska prešla Albaniju, čekala je na albanskoj obali savezničke brodove, koji nisu pristizali. Navodno su se saveznici plašili od izbijanja zaraze i ostavili su Srbe da na albanskoj obali umiru od gladi, iscrpljenosti i bolesti. Tada je ruski car dao ultimatum saveznicima da ako ne evakuišu Srbe sa albanske obale, Rusija će prekinuti savez i preći na stranu centralnih sila. Ubrzo zatim stigli su francuski brodovi i prevezli Srbe na ostrvo Krf. Za vreme Drugog svjetskog rata Jugoslaviju su oslobodili Rusi uz pomoć domaćih boraca, dok su saveznici pod znacima navoda bombardovali Beograd, a u Jugoslaviji besneo građanski rat. Upravo su crvenoarmejci bili ti koji su isterali Nemci iz Srbije. U ratovima 90-ih Rusija je imala svoju jedinicu u mirovnoj misiji KFOR-a, ali je veliki broj ruskih dobrovoljaca ratovao na našoj strani, kako u Bosni, tako i na Kosovu. Moje mišljenje je da mi trebamo da volimo sami sebe, naše komšije i sugrađane, i Srbiju. A ako već moramo da volimo nekog drugog ili nekog sa strane, onda to treba da bude Rusija. Jer za razliku od zapadnjačkih naroda, Rusi nas nikada nisu ubijali. A to je više nego dovoljan razlog.